Nyarugenge imodoka yaguye mu mukingo umwe ahasiga ubuzima umushoferi avamwo ariruka. Mu mudugudu w'Itaba mu kagari ka Mumena mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge habereye impanuka ikomeye y'imodoka yarenze umuhanda ikagwa mu rugo rw'umuturage ndetse ihubutse ku rubavu ndetse rufite uburebure bwa metero zisaga 10. Umwe mu bari bayirimwo ahita ahasiga ubuzima mu gihe undi yakomeretse bikomeye. Iyi mpanuka yabaye ahagana saa 3:30 z'ijoro ndetse kuri uyu wa mbere ku itariki 29 Nzeri 2025. Iyi modoka yari irimwo abantu batatu barimwo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe ari nawe wari utwaye iyo modoka yakoze impanuka ubwo yagiye gusiga umwe muri abo bagore bari bayirimwo ndetse hanyuma umushoferi agiye gukata ndetse ngo amusige imodoka ihita ihanuka ku mukingo ifite uburebure bwa metero 10. Umwe mu bagore bari bayirimwo ahita ahasiga ubuzima mu gihe undi mu bagore yakomeretse nk'uko abaturage babonye iyi mpanuka babibwiye igitangazamakuru BTN TV ndi gukesha aya makuru. Umwe yagize ati dutuye munsi y'umukingo tugiye twumva ikintu kirasekuye noneho mu gutabara nibwo tuje kureba dusanga ni imodoka yarenze umukingo. Impanuka munsi mu baturanyi mu modoka harimwo abagore babiri n'umushoferi wari uyitwaye. Duhuriye mu nzira arimwo yivugisha bigaragara ko nawe ashobora kuba yataye umutwe ndetse nitwahise tumenya ko ari we mushoferi kuko yageze mu muhanda ahita yirukanka. Noneho mu kuza kureba abantu imodoka yaba yahutaje twasanze harimo umugore umwe wari ugifite umwuka arimo aravuga ngo mu gihe wari unyicaye inyuma we yari yamaze gushiramwo umwuka kuko imodoka yamwangije cyane. Yakomeje avuga ko umugore wari uri muri iyo modoka yabashaga kuvuga yavuze ko umushoferi yarabadepoje batashye. Umwe mu bagore barimo aravuga ko ati munsige hano hafi ahasigaye ndahagenda n'amaguru. Noneho umushoferi akase nibwo yisanze yarenze umukingo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje ko aya makuru avuga ko umuntu umwe mu bari muri no modoka yahasize ubuzima naho umushoferi wari uyitwaye we akaba yahise atoroka. Yagize ati umushoferi wari uyitwaye ubwo yavaga mu cyerekezo cya Cosmos agana mu Cyumbati ageze kuri ADPR Mumena yayoboye ikinyabiziga nabi ashaka gukata ngo asubire aho yaraturutse. Imodoka iramurengana, imodoka iramanuka igwira inzu y'umuturage. Umugore umwe bayirimo ahita yitaba Imana naho undi arakomereka n'imodoka irangirika mu gihe umushoferi we yahise atoroka ubu akaba agishakishwa. CP Kayigi yakomeje avuga ko iyo mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi. Agira inama abatwara ibinyabiziga kwirinda uburangare no kubaha akazi bakora bakarinda gukorera ku ijisho. Impanuka zo mu muhanda ni ikibazo gihangayikishije isi yose bitewe n'uko ziri mu bica abantu cyangwa se mu biza ku isonga mu guhitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi, aho buri mwaka abarenga miliyoni bahitanwa nazo abandi bagakomereka. Imibare yatanzwe n'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda igaragaza ko mu Rwanda haba impanuka zibarirwa hagati ya 13 na 15 ku munsi. Mu gihe mu mwaka 2024 no mu Rwanda habaye impanuka zo mu muhanda zisaga 9,000 zikaba zihitana ubuzima bw'abantu barenga 350 ndetse n'abandi bagenda bahura n'ibibazo byo gukomereka muri izo impanuka. Rero ni hano nsubikiye aya makuru. Icyo usabwa ni ugukanda buto yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'andi makuru yacu.